Ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products. Ninkwakira iwo murunjoro nitwe wasiba nitwe aha TV West kandi umwabazi yogu nuko tuija na program yitu ngabutosha Ebyamagara uburwo kubanza shaha ishatu neshchweka izaburwo kubanza izikiro nibanyeta Chobutun Charity kandi umwabazi yogu nsa kwatuganira ahandwara njari nza kujugamba uko kweri omurujungu no murimo rwabo rw'Omushaho then bona ija kwa nayongera kutushobororera ngo kukiri Encephalocele Endwara nuko bari kujeta betu nyangwale ne basa kuteganisa so nza kwikirizana ngo adi describing ni atushobororere omu rurimi orunyankore twine Kazire Health Products mubara kutuseyo program y'ejino bakutamaka sente nabwo icyo ntubebaza kandi mama nsango byo kunywa byabo nibishemeza amagara bishanje amaduka gona omwihanga kandi akasente nakacebuzima so ninja mu Uganda wena nakabasa ebyo kunywa Kazire Health Products mwabazi yogu twine Omushaho Ndyowaawe Owen okurga awaza ho muruharo Ruharo Mission Hospital naija kwa naatushoboororera ahandwara egi kandi abontu kirakomanya ngabakwata abana mwene ndwara egi kimanyisa ngo nza kwatujya relatinga na nabana munchirize mwakire ayongere kube yanjorora nagwanyuma tutandikiraho we baramutebekaniso wa program Charity na nabalebe ba TV West mutabaru cyo mwaka mwasiba muta amazina niraka Ndyowaawe Owen kandi ndi Omushaho ndakora n'ekitongole cha awazi ekirashangwa ahali Ruharo omu Ruharo Mission Hospital Ankole Diocese mbwenu ekitwijo kubaganaho ni mwerizoba ni kimwaha bizibu ebyabana baraciro kuzarwa bine kandi ekizibeki nkoko mutebekanisa wa program ya kigamba kiretwa omurujungu kiretwa Encephalocele omurunyankore titukakibonera izina konka ndazo kukishoborora then turazo kubateraho na nebishani okugira ngo mubaso kubireba mumanye ekizibeki nkoko kirasha mbene ekizibeki mutebekanisa wa program nabari kutureba nekizibu ecyo mwana arazarwa ayine aha mutwe omwana arazarwa ayine ekizimba kandi ekizimba kiraciro kuba kiri omu myanya eshatu kiracira kuba kiri hankomo ningashi kiri ahiguru y'omutwe ningashi kiri ahabuso ahabwaki ekizibeki kiraza omu myanya egi so ejine myanya eyi hariho ahamagufa garakwatanira mbwenu omwana kwara bari kukura munda ya nyina amagufa aga ukashanga gatakwatana nkoko gashimiriro kwatana orijo shange contents ningashi ebiryo munda y'amagufa g'omutwe byagira ki byarabamo byashohora mbwenu kubiramara kushohora bitekaho ki ekizimba omwana azarwa ine ekizimba ahankomo ningashi ahabusyo ningashi ahiguru y'omutwe mbwenu omwana kwarazarwa bamwe ko baramureba bateka ngo ayine imitwe ebiri konkate ekizimba ekyo wakikwataho kirafobera konka severity ningasho buhango bw'ekizibu tibukingana hariho urashanga ine kake ningasha ina kalinganire ningasha ine kihango munonga mwenu cyakiri nkahankomo kiri kihango munonga omurashanga kiri kihango cyakirana n'omutwe kandi hariho abana barashanga abarabine ekizibu kiri kike ningashi abine ekizibu kitwokweta mild ogora basa n'ubutakimanya ngo akozire ki ngo akine ningasha amagufa gete garakwatine kurunje so omutebekanisa wa program omutwe gw'omwana okumara kukogwa kurunje gurakogwa kurunji
completely kumarayo weeks ina omukazi amaziro kutwara. That is 1 month. Yes. Omukwezi kumwe. Omutwe gw'omwana guraba gwakozire ki guragwamaziro kukogwa. Ninga shichi twokweta nka foundation. Ahabwo kuba omutwe obwonko na n'orukizi nibyo bintu ebirabanza kukorwa ahamagara g'omwana. Mbwenu omusande ina nimwe omutwe gw'omwana guragwakorirwe. Mbwenu amagufa kugaragata kwatine kurungi. Gale mu kwatana kurungi orijo shange ebirabiryo mu nda y'amagufa g'omutwe byashohora hari hatagira ki ahatakwatana ushanga omwana yazarwa ayine ki ekizibeche. Ashobana akora nabyo bikora kikora nabyo bikora. Yes. Okay. Kandi hatiya nambwenu nkahatiyo obuhereza bw'ebyamagara bweyonjire abakazi abinji hatiya barazo kukozesa scan. Konkati wabuza abakazi binji ekitumire wazo kukozesa scan niki arakugirambire nenda manye omwana wanje yari omwojo ninga she yari omushiki ebyenderwe nebindi. Yes. Mwene kindabahabura wazo kukozesa scan obuzo Omushaho wakora scan ebicweka by'omwana bikozerwe kurunje. Omutwe gulije, umugongo gulije, amaguru galije, ekifuba kirije, amisho galije, okugira ngo obundi ho kuba hari hekindi kizibe cy'omwana yine bakugambire bucyari kare okugira ngo gire ki uyetebekanise abo kuba nko mwana yazarwa yine kizibeche umwirwariro turakora ki tukasiburwa uroyino kunanka umwana arayino kubanza yatunga ki yatunga obuhereza mbwenu wobo kimanyire kare uyetebekanise kugira ngo kimanye umwana ujetebekanisize okugira ngo umwana wo kwara amaro kuzarwa arazo kutunga ki obundi buhereza. Mbwenu ekizibe ki ekira kireta niki turakira okukora okucondoza ahandwara nkezi ezirakira kuteganisa abana. Mbwenu bimwe habirakira kukireta ningashi ebiraremesa amagufa g'omwana okukorwa kurungi nikirise kitutwire tureshongora ekirisa ekya folic acid. Omukazi kwaragirenda atine kirise kikiramara omubiri kirateka omwana we yaharutezo okugira ngo amagufa g'omutwe tigakora ki tigakwatana nko kugashemerero kuba garakwatana. Mwenu gagata kwatine omwana arazo kuzagwa kozire ki ayine kizimba. Ekindi ni obutwa for example ningashe cyo kureberaho oburaruga omumarwa. Omukazi yaba ayinenda aranywa amarwa garamuteka harutezo ruhango munonga ubwo kugira ngo amarwa gino butwa gararemesa amagufa gari yo kukwata okukura kurunji no kukwatana kurunji omwana azarwa ayine ekizimba ahamutwe. Ekindi necho kugira ngo okulesa urabasa ko tari mulesi kunkora tura no mulesi ningashi uratura hii n'abantu barashira kugira ki okulesa omwiko guba kuresa gukwera myoni niko waresa namwe ni uhati wo taralesa uratwara ubutwa bwinje munonga kugira ki okukira omulesi. Ico kiramanyisa ki obutwa buri yakubura ruga musigara wamara kubwise hatiya bulisha buteganise okwamagara g'omwana gari kugira ki gari kukura ushanga omwana yatunga bizibu ubalire muki na neki. Ekindi necho kugira ngo twineho obutwa oburarwa mu myanya yituraturamo ningashe kituleta environmental toxins. Hariho nk'emyanya irashanga barakozesa amizi gari mu emyonyo emyonyo eri mu nkaled hariho omwonyo gubaleta led
hariho na nogundo guretwa amacure mbwenu ubu n'obutwa na mbwenu buracira kwa buri hihi na n'ebisharara mbwenu abantu barakozesa amizi g'ebisharara amushemerero kwegendesereza amiza ubutwobwe nabwe bwine amani minje munonga go kugira ngo burateganisa ki amagara g'omwana yaba ari kukura omunda ya nyina ngwenu omwana kwarazarwa harabaho ki amagufa naganga kuriha ninga higa kubaga shitamana gagumaho ganga kwesindika so omwana kwarazarwa yine kizibece hine bindi bizibe birabasa kugira ki okwija abo kwali ubwo rashanga omwana yine kizibu cyangwa munonga hatoshange kiri kizimba cyaza muki na pati y'obwongo yes ikizibu cyakiri cyangwa munonga mwene nko kuwo yine echenjero wabo yine nke chenjero mu kisika hati ya wawo yine munke bihimba birabasa kuraba mu bijireki nabi byatike hato n'ubwonko nabo bwafuruka bwa kapata kamwe katora kuri yes hati ya kwara ariho umwanya muhango munonga umurashanga ibicweka by'ubwonko bimwe byagira ki byashohora byazangahi omucizimba kiriya abo kwekizimbe kirakiri mamizi agara yambo ubwonko bwito gukora kurunje hamwe na n'obunyama oburashoyeka ki obwonko hate kizimba kushira abashiri cihango munonga hate na n'ubwonko nabwe burabasa kuraba mu buzengahi buzo mu kizimba hate hariho bukirabaho ikizibu cyakiri cihango munonga hariho bukirabaho ukashanga ubwonko buri nkahi omukizimba muriya ngabona bufuruka abantu bwatora ushanga nkebicwe kankankaga byaza nkahi omukizimba kiriya hate ico kiramanyisa ngo umutwe g'omwana gurazo kwa guri muce munonga habwo kwebicwe kankaga byazo mu kizimba kuriya kimanyisa ngo cyago kiramanyisa ngo literally nico cyazo kuba nko mutwe kandi umutwe gufire nabwo kandi ogushemerera kwa guri mutwe hasigara muci hasigara mu percentage nca munonga ikindi omwana kwarazarwa yine kizibece hariho ubwo rashanga yatandikana no kutunga ekizibeco kwesika ningashi abo kugira ngo ayine kizibece obutafari bumwe bwo bwonko bugira ki busisikara so omwana kwaramara kuzarwa okurugirira ekizibeco omwana yine hati abashaho barashitamana ki na nomuzire Ebyamagara byambikibwaho Kazire Health Products. Ebyamagara mbikibwaho Kazire Health Products. Omwana yamara kuceberwa abashaho barashitamana nomuzire bamara kushitamana nomuzire then to discussing ningashi tuganire kugira ngo twikirizane nomuzire omuzire ayetegereze buri kimwe kiragira ki ikirakorwa okugira ngo omwana wawe okurugirira imbere yarimu iki nico kiragira iki nico kirazo gukorwa okugira ngo omwana amagara ge gagire ki gabe marunje then ekindi omwana kwaramara kuzarwa nkoko nakigamba arayine kutunga obuherezo bwo kugira ki obwo kushemezebwa hato obuherezo bwo kushemezebwa nubwo kuhera omwana okugira ngo kiri kizimba kigire ki kirugaho habo kwa cyagumuho umwana tarakuri nkoko ashimire kukura habo kwana n'umwana kwarakura naco muri urashanga cyagira ki cyaguma naco kiri kweyongera habo kwa nkoko umwana ari kukura hatiya nanamizi nago garagari kweyongera hati yoshanga ikizimba cyaba cyangwa munonga hato umwana competingana no mutwemanyi yes hatiya omwana arayino kugira ki okushemezebwa okugira ngo kiri kizimba kirugaho rero hariya ahatakwatine habe covered naki na nenyama ningashi nko mahanga gamwe gatungukire barakora nka ka plate ningashi nkakoma nkakatimba bagira ki bakashwekaho babona kugira ki okwasiba okugira ngo ubunko bugume buryo mu ndaburi intact then omwana kwaramara kushemezibwa hati yaturamuteka
aha buherezo obutureta obwa rehabilitation ningashi obwo kurebuza omwana okureba ngu yakura okuruga mu rurengo rumwe yazo mu rurengo rundi aho ko bwire bwinjo omwana ko arazarwa kine yamara okushemezibwa aho kugira ngo akayine cyo kizibu ushanga cyamuretera kugira ngo kuryakirererwa ki omukura kwe ngwene turafa yo munungo kugira ngo umwana yamara okushemezibwa then atandika kugira ki okutunga obuherezo obucari kare okugira ngo abase kukura kuruga mu rurengo rumwe okuza omu rurengo rundi hata mbwenu treatment eriho neyo kushemeza yonka neyo kushemezebwa bano rurengo ki yes ararete ngo kushemezebwa abo kamu imagining washanga tumugire nka habuso konka kirinko ko umuntu kwa kumutere kitomi akazimba ho kace karinganire akona kono mukashemeza yes okay akompoka rakino kugira ki okushemezibwa uko karakatashemezibwa karaguma karayinterruptinga ki ningashi karateganisa umwana na ubwonko bw'umwana nko kubushemere kwa buri kukura okay ekine kira imagininga nko kwaja ngo ubwongo mubasa kwohoka bargiye kuriya busheme kwa bushitami butoro mu church zimba hati tukwika hashaha yo kushemeza ubwonko bw'umwana mushara hece kizimba numba mutabutwarana how do you go about it so ekirakorwa neco kugira ngo aliho abana baratunga chances ukashanga ubwonko bwabo bucari intact butasisikire omukizimba muriya so hati yo gwempara ine chance yo kugira ngo burabaso kugaruzibwa nkahi omubuteka then omwana ananke ashemezibwe then atandike kutunga obuherezo hundi atagambira abazira ababenye n'umuntu amanye cyabaho amanya to gutagaruka ninga nagaruka ubwo bwonko bwo bwaho yohotere bwarabire muko kwatereze example cha ikizimbe cyafumuka wotirehe ibihimba nabyo byatoraye numbanza mwabisikaye mwabgaruzo munda kubecho mu real life wayenda no biyora ubugaruko bishukayo nawo haservera yes haliho abana aborijo kashanga ngo ticabasika ubwonko bwe yo kubugaruza nkahi ayibushemerere kubaburiye ahubwo umwe kurazo mu kizimba umukizimba muri ya ningashi nko muri kasaka kariya hati yo shanga bwasisikarira kimwe hati ubwo burabwe no kugira ki okusharwaho bukagira ki bukarugaho then akasigaza pateri yes akasigazo tuturasagariho konko mwana gwe nakura okay hata ndiho nindeba niyo sayine yonke inakubasa kureberaho kama ngogo mwana yine obuzubu gukora zimbira haninga munkomo hariho bundi bubonero oborashanga ekimwe akabonero kamwe nico kizimba akabonera ka kabiri no kushanga ngo emyanyeje eyi twena turachimanya ngo ahaha ubwire bwinjo mwana yazarwa karahata kozireshi ahatakwati tujete ngo mitwa babanyakore ijine ngoma hati kandi cinda bazire baramanya ngo imitwe yitu iri muci iri munka lines ningashaha magufa gare kwatira ati kugira ngo umutwe gwebumbire nko mupira cyo nanya kwe nkuru nacimanya yes hati abazire barachimanya ngo hariho imyanya y'amagufa garabuganiraho hati barachimanya kugira ngo umwana aha hariho line hati hariho ngo borashanga hacerere gukwatana ego arwaha nana yes so ngaho ko haracerere gukwatana hati shashirendo kugira ngo umuzira atwara umwana we mu irwariro then abashobo bagire ki bacebera umwana barebe ekizibe cyine niki ekindi hariho borashanga umwana yaguma nko mutwe gweye gwaguma gura hango hamunonga hariho gorashanga umwana umutwe gwe gwaguma gura hango hamunonga so kandi akona ko ico naco n'ikindi kirashira kuteganisa abana aborashanga amagufa gabo gogunko garagata kuzireki gatakwatine kurunje ningasho umwe ushanga haguma hari kuteratera yahise imyaka 2 haguma hari kuteratera yes so ubwo mpona bwe kirashira kugira ngo umuzire amutwara mu irwariro then abashoba bagire ki bayivaluating omwana Doctor inobuguza kushanga kashanga ngo mwana engoma necererwa konkare ita in the mix eyijerga heye tambranjire ngo ece kizubunchi bakitabacho yes omwana ubundi nje nabwe waleba engoma yacerererwa okunanka okusiba
nabwe stilo shemerero kugira ki okwirukira mu irwariro tinye ndamanye ngo nije ningatije yes then ekindi hariho nabo rashanga umwana ingoma yasiba bucyari kare munonga ushanga umwana yine nk'emyezi 3 ingoma yasibira hatera hari yes ejo nayo ni challenge okwayo hati yo muzire ayino kwirukiza umwana nkahi umwirwariro abo kwakwera siba bucyari kare ubunko tiburabona space yo kukuriramo yes cenderwa cyengoma yes so engoma irahereza ubwonko mwanya bwo kugira ngo bubase kugira ki ukukuriramo okay yes okay so omuzira arabaso kubuza ati ya umuntu yokora ki okwetantale kizibeca ecyo kubanza turahabura buri muzire buri mukazi wena ujyo mu myaka yo kuzara okugira ngo ashemerire okutandika okumira ubujuma bw'ekirisa cya folic acid atakagizirenda yes buri mukazi wena ujyo mu myaka yo kuzara ashemerire okutandika okumira ubujuma bwa folic acid atakagizirenda so nasi imyaka yanjye 18 nayo nanizo mu irwaro ntumpe folic acid ntwara umukanguma nimera hobero burizo yes akucara mu mahanga gandi buri mukazi wena uboshirwe ubatoshirwe uboyino mushija ubatoyino mushija so long as wahise imyaka yo kusherwa wahise imyaka yo kuzara habo kwa umushiyara zo mu kwezi cyacamanyisa ngo ayine capacity yo kutwarenda anytime in case yazo mu byo mubonana hatiya umahanga gandi abakazi bona barabahereza ki folic acid habo kubo yireho kugira ngo ereyambo kugira ngo oyetantale kizibeki hine ndijo migasho iyi folic acid rakora na munonga nko kukoleshagamo hatora cyangwa nk'abakazi barazo mushonga zabo zo mu kwezi hati ya folic acid irahweraho no kugira ki okukoleshagamo so ejo nayo nanka no mugasho gwa folic acid so ekiturahabura mukazi okugira obuli mukazi weno ryo mu myaka yo kuzara kugira ngo ashemerere kukozesa obujuma bw'ekirisa cya folic acid atakagizirenda no kugira ngo aharazo kugirenda abayine kirisa kiramara nkahi omubiri yes omubiri gwegube guri ready okugira ngo umwana abase kugira ki okura kurunji ebicweka byo mubiri na munongo bwonko na norukizi bibaso kugira ki okura kurunji eza batankwata kubinaga mbere ko bibero buri izoba no prescription no gitunga ko rwo Omushaho yo nani ngamba just kugira ngo tungireho icyo buzo okay turya haku twakwasa kwerinda yes ekindi turahabura buri mukazi weno ryo mu myaka yo kuzara ukugira ngo twirukire mboga zite ziriragura na nebijuma emboga nka dodo omuliri eshiga ekijamba ekishusha embogezo zone ziri mu ekirisa cyaci cya folic acid kachako bakinji cyo namiro bujuma nagaruka narya dodo n'amababi ga muhogo icyo cyakundenga actually ekiturahabuliro kugira ngo abantu bananke bamiro bujuma no kugira ngo abinji tibashikiye byo kuriyebe abo kwa wakwata abantu 10 mutawuno mukabagira ngo abalire mboga za green nyekiro muri bangahe mwereze mikono urabaso kubona Hong Kong ningana wakubona then ekindi turahabura kugira ngo umukazi wena ujyo mu myaka yo kuzara yaba ari kwetebekaniso kugirenda na yaba yinenda atakozesa ki amarwa agesasire kano shamka waraje nikamara horusheshe mishiduka yes abantu barabaso kuchitwara mungu amarwa garabaso kuyiheshesheme konkoro uri kuteka umwana wawe nkahi aharutezo munonga uri kuteka umwana wawe mu buzima ubwo kugira ngo arabaso kuzarwa kozireki ayine kizibeki ningashayina na nebindi ki na nebindi bizibu ekindi no kureba ngo waba oyinenda wafayo umununga wagumuri kucebeza okugira ngo ubundi bwo kugira ngo mwana wawe ayine kizibu then uyetebekanise kare okureba nkoko mwana waragire ki aratunge obuhereza ekindi no kureba ngo wabo uri kugura ibyo kurya na munonge ibyo kurya byesano wagura ibyo kurya ebiri fortified hariho
fortification kiramanyisa ngu omu byokurya omwe bonjire muki ebirisi kandi bimwe ahabirise bibaronjera mu byokurya ni ebirisi ebi nk'ebi byo kuhwera ki kugira ngo ebizibu nk'ebi bitabaho hati na folic acid nayo gikozire ki ogibaliremo hariho na iron hariho na vitamin A mwene wori kugura ebyokurya by'esano oba n'obuhunga hati nko mwonyo harimo iodine so oshime kugira ngo wagura ebyokurya bikozire ki ebiri fortified esano y'engano olebe ngo wagura ebyokurya ebiri fortified anishaba ngo abantu bito basibure abo kuba ibindi babashangahirwa rombonje service abarebe ba TV West mwe bare munongo kutuleba umurango gunda baterera no kugira ngo buri mukazi wena uryo mu myaka yo kuzara kandi olendo kuzara nyabura uhishirire irwaliro ningashi umushaho kuherire ukugira ngo akuhereze ubujuma bwe kirisa cya folic acid utandika kubumira utakagizirenda ukugira ngo umwana wawe abase kugira ki okura kurunji kandi ayina magara marunji mwe bare munonga murale kurunji wabo inde kibuzo cyane cyo kwenda kutubuza zaha Facebook page yitu ujilaikinge ningasho gikunde #Ebyamagara atwanura program eji iwazaho mu comment section iwo tubuze kibuzo cyona ecyo rukwenda kutubuza rero burwo kubanza rwa muheru omukwezi cyakwandi kuretera general doctor na kugaruka mu ebuzo byawe ubundi ni wokagira ahiwakirira hasigara umuhereza wa program eji n'abandi cyo butungi charity kandi abakutamaka sente n'abakazire health products bine byo kunywa ebiri gukora bari hamwe n'amabagamba bireta okugira ngo waheza kurya ukanywe uhurira amagara gashemererwa ningashigabaje kitunje okurgo omumaduka gona omwihanga ecyo kunywa icy'abakazire health products n'abandi cyo butungi charity umuhereza ubwo twahendera cyo tureba n'uruko kubanza wari rukurataho murare kurungi Ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products